Te naduk ba kut election kami isu AP. Gila MS AP. Bon gila kerja syai ba Mayborn. Syai bija ba Mayborn. Jingshisha nga kamja nga don hi namar ba kumta din ka election dengan la lehi kai skol biang te bon ba nga don shanong po te kumta hi Jingshisha kamja kamju hi ka jing em ngas no De kalong kumno ka jing hadin election. ka jing em hadin ka election te ka jing em hadin ka election kuman syong kalong kumju hi kumba kum ka jing em shwa ka election Jingshisha tangba long kala shu compare kindia namar ba hadin ka election ngila hap kumta mo la sin bala late man yale election te kila don hi kino ki jingkynnoh ki bangila banong te hadin jong election hi ngala late phai biang sha school te ngala yo biang yo ka kam hi namar ba nga shim da ka live without pay namar ngi kino hikai ka don kata ka la ka paki ai nakaleng jo sarkaru bangila banlet da ka live without pay te ngalet live without pay te din bangala rame collection dengan lali phai biang shaka kam hikai tang balong kiwe pat ki kam ngila kendu mau jinthut te shwa collection de atrai buntli bunjat ki kam te ndrai hadin jo ngata pada kidon ki kam ki ba ngala haban ino te kidon ki kam ki ba kila discontinue no bat kumta terter te ningkong hi kabaningkong lalong klumar namar arbanai ngala live without pay Tang arbanai pilet live without pay namar ba ngapan banai yang election ru hau banai Januari pi te namar ngaklam dan jingmut ndai ningkong menyang election te ngalet live without pay hau banai Januari but February kan te ka jarang khat ki banai barang yo sti ki kena school te ka result kami April jong March te din jong kata barang ngala yo ka result bang ngalaram te ngala ngala lipai bang pila di join apa lali join hi immediately kan namang ale yu aman syong hi yang kaman syong ban syua sungsi sa ru kam dan jingmut te ndai bede ngala kluma jingmut ladang shu ya tu hok ha tu por namar kamlong ko besok ni imuan na kayeng kasam ka ba duspa dan yang imuan na kayeng kasam ba ngi ong ba ibiang ibet te bangayeng election ru kadai na ka savings hi ka bangla save te kibun ki sacrifices to ka por te din jong ata ngala poi shongyo te ngala poi shongyo ro ngapoi shongyo nongpo te kadang tu ka yo nongpo ba dan sisin chitayo hai te ngala poi shongyo to te Jingshisha ban yo jaka ban shong to hayo ro kalong ka ba namar kila occupy lupa gitu gibreo te jarang khat pada idan itai kong ba ibu dukan kan te ibu tawi khna bon shong ta te di bang itu hi te utau khna umi thung ka kjat okay te umla ban wan shong dukan te haban shapu je te ngale kerpat nei ba lada long ben sha long fibu jong la jong kan bu ka jong la jong te din ngatrai kibun hi kiblai dukan te di gitu ki lipstick te kitiar kan thai te ngali syang dukan ngayo tang artayo hi braban syong namar bai ong yang aru ila dap ong lupai ong pet mo ngamai du ya pi gane dukan te ong ai tang menta ba udang stam ong tom lelai te artaru bang hikai school tengam lap hi te kumta hi kala ayat kata ka jingem te nang tu din shim substitution se shanong po hi te ka jingem kala shuyat kumju hi te nga sungo kam dan jing pher ngin kata karu kom im ka jonga shwa collection but hadin jong collection lain no tang kita ki jing tunju ki ba malum mala kalom ni mo ba Mayborn long pisa ham nong man song asa pentor te long ngi basa ang tu ngi si ong ba dan banot ban yakun persya la don veteran politician mangitep te ngir ngim jupai perkara ba pin yakun tang bang aso lengo kalong shocking ba pio ka tu ka vote pidan strategi shabi pi yo adu ka tu ka vote kawai hi ngas ngo nga kawai hi nga try ka day na to ka
kajing yaki jongi kinohikai mo usnam arajar arpuar persya ya ka sorkar ka baide ba ka pe ka jongi namar ba ka pe jong kinohikai adhom tengar ngade nohikai adhom ti nado usnam arajar khanreu ti hadu usnam arajar arpuar kala sakut kumjuk pen tingila persyang bani kendu ba ka sorkar ba ngin pensngo ba ka bam kadi ka do jong ka bai kali ka petrol ke kala kiulut ti ka na benta jong kinohikai bikin manage ka yeng da katu ka ju hi ka pe ti ngila yaki ngila pensngo ti ka sorkar ko pensngo la ka jong ka jing pensngo ka ong ba kamdan pisa kamdan ye tengi ru pada ngila le homework ba tengi peni ka sorkar ba nadu kasnam arajar khande wadu kasnam arajar arpuar ka jingkiu jong ka budget jong ka state kala long daki hajar crore but nakata ka naki hajar crore naka total budget Jingshisha 9% kabadai ka sales tax kadi bandai becha ka education kan tengi bu jingkli ya ka sorkar ba lada dei ba pilalum ya kata ka sales tax ti kaja siya yung kata ka sales tax but ni don hok kan ba ngin yo kan ya kata ka sales tax kabadai banuan siya kalyang jong education te bis hakata but kiwi ru ki issue tingi pensngo siya ka sorkar ti khadu ka sorkaru kalahap kan ban iyo ban ay ngi kata ka bangila dawa but ngila yo ru ya kata ka enhancement tingat try ka way di nakata ti kabaar pade ban ong ba iyo kumdong iyo avut hadu katung try kadi ka jingit jong ki paj baru ba ki try ba ngalong kumno but kabalay hinga sungo ba kapor ba ngayeng election adan tang ka way ka ta ka jingmod ba ngi baro ngilong kumjo ka constituency jongi ti baro ngilong kumjo but lada piwat baro ki constituency pensyam ba kindon kini ki presiden ki secretary ki block presiden ki block secretary kamta datang ha ka constituency jongi pinum syam bandan presiden secretary ndon yai meno ban ong hapor bangi banya kumta kan ban campaign eru idan bitang arlaingot pangilat campaign namar ba kiweru ki ong ba mi bon ngin wan lang bat pie ong lelei ong pilet traya la ka jong ka kam kajam te ngong lelei ngong tamba sa sugar shan ganyanga tambalong hapor bangilat campaign ngilat bitang arlaingot te ladang alet semupat te ladan menu-menu namupat ladang alet sepentor ladan pentor kumta te kalong simple ka strategi kamdon da kawai pat ka strategi tang katahe Mayborn try ka social media kaya rap ipi lingban ma pidon la ka jong channel kaya rap try try kala yarap shibun hi ka social media namara kani ka hakato ko por bangan let rung syaparo ki yang jong gibreu por show namar ka por kala tmit te lingba jong ki social media lingba jong kini ki meeting gi bangidon general meeting te kala yarap shibun te kidan ru ato ko por ngam hadu menta kidan kini kibreu kibang ampat tip manu badai kisat wan bandring ya kita diri kiba fi haya mapi mdei bahaya te kiwan baik to kiwan hi te kimdei bangida haya khnang ki ngemtip hadu menta rong ampat kendo iki te lada pi iya kini ka video te sung bahasa kontak ngala persyang ban kontak ru tang balong ngam lapsos namar ki sudan YouTube channel kum to kan te kidan ki basit one ring gum to kisit pelat ki channel ki jom ki iki speech te ki viral bagi speech opi da ngaru ngai kim diri ki ba fi wan rak nang kamu namar nganga kumta namar pitep ingi yang naga parti ba ki gidan hakata kanong remba ngimde kin ban siu no okay but ngi klam siu ro no te ki basuan ki wan him to daga jing sungutanan but kumta ki viral hi ki ngar ngam tep te ngala ai kubleru ya ki nakapor sakapor tang balong haduk mentang ampat kendo iki markemar ngam tep yo ngala kendo ru yo ngam tep kide maki te kendiat mo kalong kontroversial kendiat ani kadon ke rumah komongan mi mengisa pentor ki ong na ba Mayborn te penyangi ba hek te ki ong ba
Pi long ni siang nak dummy candidate something like that kan. Kadu try kalong shisha kata. Nga so tanat ba kali kata ka jingkli. Namar kani kadi ka rumah kabala yad mentana la laisnam. Ha. Ti kani ka rumah kami ningkong nakibreu ki ba yele persya nga. Okay. But handai hadian pat kani ka rumah la panya chman nakibreu ki bala yadon ringkat ru. Wah. Ti Amot hadut dalam aku election kani ka petang. ngatrai haduk mentar bilang osngo ya. Andai ka Jingshisha kamlong gumta namar ba an ong epi kumno ngapoi ban yang election. Ti hautu snam araja arpuar hadian bangil ada penyeki te kilaban ni baro ki political party mo ki wan ban khot ban yewe renga bangan don lang no bat ki ban ki don ki bala terwa tiket bat komniam tai terter. Andai ngaklam tere. Ti ado hautu snam araja arpuar ngabu jing duai. Yo bleru pat ngong ba ay nga kanu ko sign ba ngan num hap bandai namar ngam kwa bandai ti tang ba ha usnam araja arpulai ha u January henreu ti ngaset penyak kini ka program street talk ang te hadu rashan Hai. ti kata ka program ngalakot ya iba bright ti ngalakot iba Gemino ya iba kinlong kum ki panelist ti hadian jong kata tinga bu jingkli ya iba bright ba iba Gemino hadian jong ka program geng ong boleh pimia penyang candidate nang tena constituency jongi namar bang ong hakawai kaliang ladon u bahek tingong kaladon ka jingya pat ru namar ba lami so u ba rocky hek ti kaladon ka jingya pat nang tu ho ti nang tade nga ong don so ba PNCM Hai. ti nga pensngo shiki nga ong ba ka vote dakar ta kalapat bang te ngong tang ba ki khasi pade kim damon ba PNCM ti yo ba hek ru kim damon Hai. lai no tang hitu ki bala imja ki bala im na ba hek te ki don badi but ban ong iba rokiru adu kata kasur kamdon ti ong beli pimpen yang no do nunu candidate kenang ba pinla ba pinyo ya kini ka vote jungki khasi Hai. te dia kum kata kapor din katu katne ki pechanga ki ang beli pimyang no mopi tingang ong ki em amla bangan sem kata karai mo te ni ki ang ngilong serious Tak ada hu January. ndreu tarek te ki ang ngilong serious ki ang lada pikwa te ngikoloy banai tiket te din padeng ong kata te ka Ka bang stu kamot election February. ha Kata aja January. kata ka dei hau January Okay. te ngong ki ngong kalong ka ba te bangan right ngong wat kataru ngan lechieng ngan yakran ba imei pa bat ngan sekli kai karai jungki te hadien kum ta ngala lechieng te imei pa ki don ha kam rashid jang ong imei pa nga mud bunong ba Gemino bat ba bright ki terwa tiket nga Oh, baru armo di. bro arngon aku jok kapor te nga te banyeng election te ngale akum no tiki pet yang akhir ke ti me kwale yo te ngong kat ba mo pi te oi me pa me kwale te yele shisha te ki ha ke masuk to te ngong anjit parti yo Baru arti parti nama. te anjit parti yo te ki ang let na ka VVP nama pakatang le ka parti thama egamta Okay. te kumta te ki ang ka UDP ding la DPI te ki ang let na ka VVP tengong to te kum kata Mau try kata di kata kata kadai reu tereng akan rewi reu ni nama dala poying janmiet dala poying janmiet keren te kanyau terek pada kadai ka Saturday te i phone nga iba bright but iba Geminoru kila i phone nga jo kapor te vilarai komno te nga iba Gemino to kapor nga iba Gemino wat sungui ai te nga ong nakayeng te jo email pa kemya kwa nga bangan let sa ka UDP te adian penang ong kikwa bangan let sa ka VPP Bila thoi ba. ha nga yeso long straightforward te
ke long keren baik kumba day kan kumba kalong. Tene bra tenga funi ba bright tenga ong ba bright te jong email te ki ong kiasalet na bat ka VPP. Teng ong ting lanu ngin pen scam e kata mo. Tenga ong ing ong ba lada kasngi bangan join bangan room. Te ngakwa ba ki nong ilam jong parti kendon lang kan. Te ki ang to mele sa don enta te ang nga sawan siya no ipila siya dalawa jeseng te katari ka pratarek January te ang sawan siya hi mga ip ng tunayang mandat siya yung ba ardan te nga ang to te din iwan siya te ngilat siya yung ba ardan kan te halor kata ka jing kli jong pi kalong ba lada de ba ngade domi candidate jongno ngade banlet mga shaki bangalet ban tiket te kimdei bakin wan maki kan changa te tang taru kala pau ba nga klam sha panieng hanu ru kan te next pada no la kibun kibreu ki ang dapat ki speech ki jonga banga kren I kumbanga target ba ya ba PNCM Henry kibur ke kata kalong kumni pi kibriu ka tu ko por nama nganda keren betang maroi ya ka meeting amju ai keren ino namar ngateng ba yo jingkynthoh yo keren kumno kan yo kibakla namar nga dalet nga prepare ka speech kumno ben keren ti ka speech nga ka shidrom ka shidon kumba shikenta ti kibriu kile kumno to ko por ki shit pia kan ya ka speech ka jonga te kishim kan ya kan ka speech ka jonga but kinsa kishim tok te ki peni pada ba nga keren tang persya ya ka kongres kan na to ko pol ni nga keren persya ba PNCM tambang keren persya ba elhek te hendai nga ju ang bet na ka post ka por hakaway ka meeting undai tang kaway ka meeting baro ki meeting hi te nga shit keren persya bet ndai ka BJP ba do mentaro nga keren persya bi ka BJP ban ngong ba ki breu ki ba join ya ka BJP dai lang ka jingkynnoh jonga kan kidi bantang no iki certificate sung ki barkhad nam ki certificate sa school di ai kan namar balai kalong kumni kan pi ladang ipet hiya ka jella ka jonge baro ki banang bastat kinang ki start na ki institutions jong ki kristan correct te ki yo degree prepare na ki institutions jong ki kristan te ladang ipet pada ya kan ka BJP ka de kata ka seng ka bale ben ki kristan te ka de kata ka seng ka bala khang du ya kan ka jingwan jingyarap nang thinabar ya kini ki funds baro ki prepare ki bajuan ashane banshna ying mani banyarap iki badok ban yarap ban pelit school iki badok ban aijan ban aying imta baro lakhang lut de nakadaw jong ka BJP but nakaway ka por nga ju ong ruba daleleru nganom yeng nganom poy banrung sa BJP namar kalong gubni kan ba ladang yakran sa pang ka BJP lese kala ban bun pisa ha andangi de ki kristan adu kan no kan na bakan kit ya kata ka jinglong jungi long but chisin ngila let ngila de kamud lalong gum you have soul to the devil mo te kamud tangkata ka lakun but kabakaddo ka jing pensya jonga kani ka por kalong ba mental alais nam tenga pilawan sa kayeng ka jongi pi yeng jongi tang madrong ka bike ka scooty ru ka janjar ha te ki ong gibreu ba ngala thiet ya kata ka kaliram kadang wa kata kaliram dor kaliram dor te ki babon ba kalayat ba kata kana te ong mental alais nam ba ngala nya ya kata ka kaliram dor kumno gan tang buai ru ubre umpat tep ya kata ka number plate jong ka kali jong ka de ga bakano tada de bang adon shisha kum kata balaj na kataru karong iyu kata ka kali syong kaliram dor ka de bandan nam ka kerteng ru te ka kerteng iyu kata ka kali ka number plate di bakano te ngade bandon am de banya bat ka bakadu ngan pak sye ya kata ka kali te namar ladangi ong hanong poru nga sawai wat hata ka jaka ba sawai mangaru tang ka bike ru mlong ban pak hapo jong kata kayeng bangasa te
te hapak sa surok te wat kakali rong hapak sa surok bunling hapak be po school namar bumdan jaka ayukan te long kita ki breu ki barang penyak kita ki khana e tenga long akarpat ikila dakila te bakin shon kata kadur bakin ni kan dang menin min sisngi ru don tawe u breu bayat bat ngai kapor election wang ngasngo pipila thiet jaka ka bahe bang te kadat te nga pios no mo kata long yaso kan yang kerteng jong tai ngong tong nyalit pet lang yang kata jaka te ngong kat kum ka jing tip jong te nga kam thiet kono ka jaka te bat ngam dan ni kum kata pisah nama ni nong song ni karam ba ka jaka te ngong ngam tip ki mi nei kum kita ki khana ngasngo kinyat behi na kawai ka por bat ngasngo komen ba adian mental islam layo ban juba ba layo ban pensyai ki breu tela da long baleng aklam pensyai ro bro sikata namar ngasngo empat don bawan ban keli yang aku kata dai bangan sulet hi bangan ong gum ta rong kata ru ka kam ngasngo ka long ka bom dai gen long kum machupan kesan lo dia ka ege kat ba ong ki breu ro kam sngo don jingmut te kum ba long kinong hikai rung ihaban peni ka jinglong eki kena school te ihaban peni bangi dan dignity kan boleh ngin su let bangin su ayu ngin su pensyai daladi long klam da don kata ka opportunity kan ban pensyai jadi te andla dep to election nam long kumong on pimene nga personally ngam modur ba pinile ka MLA election ma tamangi angnot ba bobo ni ba pini kunya ka MP te masunda election tu yang toga namar ba kumba namar tang arbnai di fipen kre tingi mod bet pinuwan geng kumu MP candidate te beliu pi kenran di nama trai pi ko ai banya kon ba ya dei ba ka MP candidate mo kalong nganong kum no kalong komik ru kendian kalong ayu ru kendian namar kalong kum ni hakapor bai wan shaw ba bright yang ban let siang ri ba ardan te hak to kopor kumbanchuang ngadong long very popular hak to kopor te ka VPP rum pat don than patip do kata te kadang long silent ba hak to kopor kan te ngang ong ye ba arden hak to kopor dak ba sha ong bang ong ka jing tumu jonga te jingshisha kamde bangan yang ya ka MLA election menta namar ka por kala thmit but long kala kan bangan cover lot barkhon jingshisha ka idea jonga hi kalong ban yang ya ka MP election namar ka vote ka khambun shabar jonga constituency te based on that te bangi kran te ba ardan ni pe jangai ong pilatikna te ong ngalatikna ong tangan patikna tengan muan ne ba ngan rung syakani ka parti ka jongpi te ngila dan kata ka jing ekran bolong very informal bo ta ka pon te ngila ya kublekti ru halor kita ki ai te ka jing mut jing perkhat kena jonga ka por te ngala shu assume kan ba na kaliang jong ba arden ba bright be dan lang tu ba ki pediang ya kata ka jing terwa jonga kan kabalong ba ngandung sya ka parti jong pi pat bangan sayang ya ka MP election shoot te long kata ka de ka jing mut jonga kata ka por mo te ngamtip pada namar ngampak ju ya dei kanu ka liang bat ki politicians katu kadang dei ka first time jonga te da kata ka jing mut ngalarung te bat da kata ka jing mut hi ngalayat chakaman te hadin bang ila ram ya ka MLA elections te ngapen mi ya ka we ka kubor bang ang amar ki bun ki ni ki supporters ki la yam e tengong ngalay wat sungsi namar ba ala simsnam ngan sayang ha ka MP elections tengaru ngala bakla namar ba ngaklam
kelam ayus long kelam ya keren biang kan kelam pariok ban ya keren biang Pila abad baik itu balai keren. ngalabat ya ke balada ya keren te ngadang mut bamdan kam shu ban ya keren te ngadang kumta kan te hadin jong kata pan te ngayo phone ai parlan te phone yang ngayong vi pen mi yu kumto te ong yang matip ba pilong very emotional right now te yang don't be emotional wing na to post Am kata fi pen mi aka channel ajang. kata gasulong kum basu tho kum to da long just right up Konsoli ki supporters. ha tengah nga penmiru ha along ang to community kan jonga YouTube penmi to dia din jonga ta bai la phone ba dan im ta te ngaru ngaweng na Of yung na. ngaweng na namar ba layo directions ni bang weng na tengah la weng na dia din jonga ta kibun ba kibre bawan shi long na do baram election hi kita ka jingwan ju gibriu shi yang kalong non stop ki wan man sungulam ki wan taban I mean CMA long sungu shibun ri ki tamba ka to ko por bi ki wan bun ba gibriu ki don gibriu ki babha ki bawan ba ki don gibriu ki basni ro ngila ban ong ti ki don kita gibriu ki bawan ki ba asu itu kmat tamba longam kan mau shu mano ki de te ki ong yang ba bangan day ban yang bet yaka MP elections. Tinggal apa sengau syaki ngong ba ka situation kalau ngom tai tengok ngin saya pet mangin hak ban yok ban ya keren shwa ba jong iba ardan. Tikong yang bet ki ong da fem yok tikeru yang independent. Te kami kan kata ka jing keren ban yang independent. Okay. Oh, te ngong bet la ban le kumta. Tengok ngin saya pet. Tiadin pada kita gibreu kila persang ban convince kum nom ki angi ngide na ka VPP youth wing but kita gibreu na itu ki don ki badai yang taru te mechwa te menta tengam tip shu namar bal aslam ngim da ayu shu te ngong em ngin saya pet te dedap kata mereka layak kata ka kubor kan ba Mayborn uang ba unyeng bet independent dam yo tikerun yang independent te ngala kurma jung mo jung berkan te hadin pada nga tho ka siti nga pai ka siti sha jong iba arden te nga pai iba arden ba albat nan tadi doktor kara doktor ki iba bright te nga pai ka ni ka siti kan chiki ban pen sngo iki egi jing ya kran jong i shwa bangan yele election te ban pen sngo ki babun ki maranta te nga thoi ka siti te nga klam yo panu kan reply nga phai ka siti haka khat artrek jong umach arajar arpulai te klam yo kan no reply te nga rungas ngap no te haka khat pratrek jong umach arajar arpulai te nga phone ni Dr. Batskem haka khat nyo trek jong umach Tinga phone i bang an karpadi ba ini kendu yang haka pratrek jong match. Namara to kapor ngi jan ba ba Dr. Batskem. Namara ngi kendu nakawai kapor te durasan namenta to program street talk. Te ila tre ban kendu tingi kendu ang te hajayao. I mi nang to na college i wani kendu yang to ha restaurant kan dia tingi keren im ta tengok kan asa ngam su thu kan ngong ke ni ka bacha kum ni mo like ngong ba kan ni ki ja ki don ki rimo kum ni don rimo kum tai ngarung ala klumar ngong ke ni ka bacha teng la ya thu i kata ka situation ka balong kum tai ong ni teng na kham tip i ha ka bade kata ka jing kran jong phi jong ba ardan ba jong i ba prai te ong ngam don jing tip i te ngong ngai ing ong sa ngong em na kalyang jong ngarung ong di banga ong bangan pen ben ong namar bangi kren kum kirang ba ta kapor da ka bashay te ong la dang yo bangi kren biang kum kirang ba da ka bashay te ken bet ken ke te ngala bu appointment ru ata kapor ba ardan na benta bangin ya kendo bangin ya pen bet iki ong da yang manu modo umper tambalong tamban ya kren da ka bashay kan te kata kala ya kata ti ong to kapor ngindang don assembly
Ti ong ba ibaratnya 4 dan 4 ta ti ong angin saya kenduk dalakut katakan assembly. Ti kumta kan kala kun no kata assembly ti adin ngarung ladon be sunong po Tapi kami kendo. ti ngiklam po ibn kenduk kanya kata. Ti kata kadeka kumno kami kata ka ayu banyang MP kan. Ti long ndai long ngaru aduk menta kibon ki keren Jepang kata tang balong ka Jingshisha ada kalong kumta tang balong naduk kitu ki poru mde banga ong ba ngan pen bet namar kidan kini ki breu ki bedan ka misconception ba ngam don jinga de shu ba ka VPP ni kumta de nakadaw ba nga khamyo tiket MP kata kadeka jing bakala namar ba hadien juga election gumba ong IP mene Tengah lalit nak senang po, ngala hikai school, ngala persang melit song yo. Tehadin jong ngataru kidan gini ki fair ki basit pelong dan ni fabulous family store. Tengah shit po iban song fair hakitu ki fair tarang. Kum ta kan longi haban pechwa kumno bangin survive mo te bangin chulit boot bet ta te kami hap te kalong kum ta Jingshisha. Ti kamot ba kata kala syukul lakut kumta. Ti ka MP election. Ti kamot hatu kopor pila mi na ka parti na, pimpat mi na pidang kerjaan na. Banong bangan mi naka parti nga kelampat mi officially kan. Officially nga kelampat mi. But officially naka parti banong bangan yo kata ka city kumba kiyo kiwe ban suspend ne ban chabe ne ban iru. Kataru ngam padio. Dia kamut kadang kalong be hal air kan. Ton abede berkata ma. Di imi ni ti audio clip kan mau. Na viral ba ti audio clip ngau. We can something about reservation something like. Kamu katu kade after MP election ne kadang dai shua MP election. Katu ko audio clip kade ya katu audio clip kalong kumne mo. Ti don tahu kita ki kena na de na mau kerwan. Ti don tahu kena don balarang ba eru amta. Ti kiwan kia keran bat nga. Ti din pada ki kli yang ai ko opinion ke ai ke banga sungo shpanga reservation policy. Ti nga pensngong ong ba ya ka reservation policy hi bangin ya thau kat kom ka jingbun pa population teng ong kami hap. Teng ong namar ba ladang ipet aka jala meghalaya mo. Total population na meghalaya mentangi don kumbalai pusan lak. Kat saulak ude u khasi bukan top ya u kandiam penar bhoi war maram uliam lengam te but kandai lak udon ugaro but upatam te kide kini kiwe pat kijat bendre kan nila benong kidakhar te ladangi pet kat kum ka jingpha jong reservation policy ya kan ka jala jongi te 100% la ayu garo 100% la ayu khasi bala include khasi jantia hang taki ong but 100% kade na bentau SC OBC te but kat 100% kade na bentau general te ladangi ong spangu general te kamu ude dakha te lada pi supet ima pi su estimate ima pi atu tau dakhara ga jala jungi udan tang 100% mo te udah karubun ban ya kata don tangkat 100% ula ban palat ya kat 100% te subu ladau ni udan 40% ladau udan 40% na ka total population te kamut kata ka 100% unbam na no unbam nangi ki khasi jan ti agaro am unum la ban bam no SCOBC na mo SCOBC ru undan bet 100% te te bat kadang ka jing keren doa tu kopor yakini ki EWS. Nakaliang jongga VPP ki pan reservation laka jong root na benta kini ki EWS. Ki EWS ki deki economically weaker section. Telada piped manu kini ki EWS. Dai ki EWS kimla la piped kat kum la pila ban su Google ban ero ki EWS kimla bandai na KST. Tika bumut lada kim day na ka ST ki hapan day na ki general. Tiki general la ka jala jongi ki di kita khar.
Te ladangi ong bangin pan reservation na benta ki EWS ru pamut ni pan reservation na benta jong kita kharuk kan. Te namar UST ngila ken nu pate bekilong economically backward. Kila haba yang tu ka. Takadaw ken sayo reservation de. Te kini ki EWS pada kide na kini ki general category kan. Long most of the time kan. Te kide na kini ki general category. Te ngam sngoy hap kan kata. But sakaway pa ladangi pechu ya kanika population jong meghalaya. Te hangni ha long ladangi pet ya ka population jong garo mo namarang tu kila edit pi ka clip jonga kata kadukom kabubiang ba. Te mde kabamut ba haga tu kapor ba piakren become realize ba ula dan berrecord something like that. Em hadin ngasngong ong imat lo record uni breu te ong fikam recordam te kadon kataru bong ong fikam recordam tangba ong em ta te hadin jong katang ong komunikasi ong ngasukali ong ngasukali namar ba long yo dei ba fi record but kani ka poi shaki ki bomdai ki breu te kamot ba kila ban shim ka bu no de ki wei kan temde shapang tang ban ong ban pensniu nga kan namar ka jing batai jonga kata kan ngan batai menta kan ya ka ka bang la kren nang tu ka bala edit kadang ong ba ya ka tu ka clip kila edit ha kata ka rukom ban penlong ba ngasniu mga kan te kalong kumne balay ngam kershan ya ka reservation policy kat kum balapan da ka VPP kalong ka kata ko population te ka VPP ka pan kat kum ka population te kum bang ong EP ba dakhar umdan tangkat 100% hang ni aja lajung udan palat ya kata bat nginum la bangin ong ba bangin ong ngin kabrep te banum pet ya kata ladangi pet ya ka banginum consider kan memang ka reservation ni lada pet aduk ka national level ru am karukom bha haki states ki bapyar kan lada ki bha kat kum ko population ka kalon de kum wai ki haban shim lo baro into context te kumba ip te kadon ruang to clip ki ba kila edit ak takarukom ong yo bun ugaro banyingi te ngitep baka population jong ugaro kedai khandai lak tangba ladangi pet ya ka population jong ugaro a meghalaya bawan thabut a meghalaya uba kamela dia bo de no meghalaya unde ta tang ta ugaro a meghalaya menta ugaro ha bangladesh ru ubun ba ugaro bangladesh udan komba shilak arpau hadu arlak tam ugaro ha Assam ru udan kumta kumjo te ladangi pet population jong khasiru hante ha Bangladesh udan kumba sanpau hado nyopo hajar ngun te menta ladangi pet ru ugaro kidan arngut ki garo ki balala banyo MP ha Bangladesh uwe na ki ude Joel Areng but uwe ude promote mankin te ni promote mankin ulayo minister hang tia Bangladesh te ulayo udena ka Awami League but ude state minister jongga cultural affairs te menta ka population jong ugaro pila ban mudor ba ulala ban yo minister hang tia Bangladesh te ladangi pet kat kum ka reservation dai ka jongi menta PE ha por ba kami kanika bangi khot ka roster system. Hapor baka mi kanika roster system kibun na kini ki breu ki jongi ki ang ulale shiliang ugaro namar ba dami pos subu arngot ki khasi jentia rangot ki garo dai ti bale kami kato bat ki ang bale kami kato kat namar baka roster hi kadeban pinya katjo balance ban pen balance ti lada phi pet kini ha sekretariat dai na lu ki por menchwa balai ba kabun kapu shogaro menta de namar ba na du usnam khakndai spanyo puar hado reason kibun kipus uyo ukasi kumno uyo ukasi namar kat kum ka anjong ka reservation kolong ba lada kani ka wai ka section tribal section kamla ban fill up
ya kata kamut kani ka way ka bolong kompeten kan yo no maka ti hakata ka rukom kan ba u bun u kasi ubalayo ya ka kam nadu kasnam ka kandai Spanyo puar katkum ka jingya jongga reservation ka barem te nalo jong kata belengas ong ba yo bun population jonggaro menta ladang ikan Jepang ka reservation jongi ukasi kadau di ukasi te kamu uyo am goto ST certificate e kamta menta pet ke e ka baja hang te Hagaru Hills menta kami ke jingkluma recently kadai ba wat ubom de garu uyo banyakun ya ka GHADC election mde dang kata kada village Hagaru Hills bat pinwat iki batray sarkar kam sarkar len hapo jong kota jong garo babun umde te garo namar bakat kum ka reservation jong garo kat kum ka jing penya jong ki uno ubreo ubanang ban kran ya ka ketin garo kila consider you ubo de garo ba kila ayu kila consider you ubo de tribal de na kata daw ba ubam de garoro aduk menta uyo ban le don bor haka GHDC te ni pat ki khasi shane ilang ki ba perking ba aduk kata bangi abi tangi ki khasi ka ba bha palat tang ba sakawai pat ladangi pet ya ka census te nga ju ong na kawi ka por ba kalong ka ba ma bangi ni crunch pangka reservation kat kum ko population kat bangi impat tip ya census te kani ka bangi don ka population census ka bamenta ka ditang ka idea te ka bangi don kampat de ka ngimpat la bangin ong ba kadeka exact survey ayu namar ba ka last census kile house name arajar shipau te ka new census kila de ban le house name arajar arpau tamba de na ka daw jong covid te ki klam la shu ban le bat menta kinang lum census tmai te halo jong kata te ngala kerendu hak tu ko audio tamba kata in kum bang ong ipi ba ki edit nga ong ruba kat bangin pat yo ka census ka batmai kalong ka bama kan bangin ya crunch pangkini ki takadawan sa ong ba yo la shy dala ada belum census yo bunu garo namar ka manipulation kan don menta kini ki batray sekretariat udai kini ki bala slam gen ki bala tray slam tapi pet kimde ti garo meghalaya kidi gi garo Assam tada village tisha nongpo eru wat ki bawan school jungi te ki garo ki bawan school kabang hikai manga ki babun ki garo ki dei ki bana tisha Assam kam tamle kini ki gabel ki shubu ki dan gini ki gabel moment something umtam kini ki bun ki bade nasha Assam te abang kren ya kata hakato ka audio ngakran da ka jing smooth kan da ka jingket kle tangba kumba kalong ya ki punta ki jad bendrio jungi ne jong no mo i koloi palat bangin kadau ketikan klamda don bakli dang dei mo phi menta badang keli ba ka belai kata kalong gumta yang amdan bakli de belai pikiran gumta ke kata bala edit simbe ja ka ba ke kata bala te kelong gumta kan te menta dala ja kini ki baro te longi las dang banyu i kan ke ka Jingshisha te ka Jingshisha ka de kata te hakabaya kren shapang jong ka audio clip ro ya ka audio clip kila ula niuk na ula record ha ka shpau tarek jong ujun arajar arpulai nga kan mau ba ya kan ngiru ka de namar kan ka de ka sngi ka ba perlok jonga ulet ban pelat film station mau karwan dengan ulet ban sandan yu ba ulet pelat ya kata film ka jong but kaderu kasi ka jong me jonga te ngalatep akatu kasngi ba uniu long ka bamut record por bapi por ba jinglet por ba kran to ngi batai ki kali te nga batai de kali menoro kandai ka jubab te adien jo kata record adien edit kan remove gitu ayu kumtakan but upha ya kata ka recording sha ka VPP nongkram ka group
te uniu kena udan hapo kata grup VVP nongkram te kata kapor tiki don ngin tiki perlok jongaru ki badan hangtu tiki ong nga pi akran iyo komto komta te ong akran iyo pi kran tamta te ong akran menu komta tiki ong aman pa tiki pa sengap untuk audio clip nga kan ni tadi mga akran menu de tama ki jalo che ipede tiki we ki bangalak batai te jin pede yang katukal ayat kunta te jin pede ngong menu pa te ong pa to khna te nga sim number jung phone kan te ngarang kan mau tau khna na mau tau khna udi bonang khna udang kam khna ban yang ngaru te nga phone yu ngong ba belai kan mele komne te ngong belai mele komne te ngong nalor da me paru belai me palut full belai me le komne kan belai me da edit me de komne ta ngong menta te ngong menta ngan le chupulit ngong yu ta kapor ngan le chupulit te ngan ai me da ka case ngan ai me da ka defamation case bat men jot na ka jing em na marwa me kwa pen jot ka jing em jonga te tau khna ula pan ma play te adien pedem ta kan ski kat bangadang wan nang thina mau karwat chieng nga perkhat arta kai bangan le em ta te tamba kamen sim jonga kam sha kan te nga wan bit no chieng te din ka to nga duai te bat ngahun la ko hun kan ngong ja kat baja tangba nganum le ye kan yom niu phana te nga sap nga ap ngong lanu kan mi kan ne khat wei tarik lu khammi khat ar tarik lu khammi te kamta kan khat lai tarik lu khammi ta khammi te ngong kadam ayu kan chilandat te nga ap kami haka khat khandai tarik kami ka khat khandai means tarik in the sense of a video na kami long ko audio tekalalan kata kan but audio kishna but in the form of kishna audio long bakan mi pajba kan okay mar kim pat kampat yat pajba ha ka khat khandai tarik jong ujun kayat pajba kan kata ko audio kayat pajba te kata di shwaban penbanaya ka MP3 kan te kayat pajba kata solonsar ha ka khat khandai tarik but hakata ka khat khandai tarik nga lalingo na marba mdete bakami na kawai ka channel na kawai ka source na makayat ha YouTube kaya ha WhatsApp kaya ha Facebook kaya ha Instagram kaya ha kaju kapor at the same time te nga sutu kan ba kane ka kamde shu kan ka ba kajing bakla khna kan ndai kane ka dai ka bala long pre plan danu kan but kiyat ha kita ki paro ki channel te ki ba ju mi ki jingkran politics ina koi kapor am ki mi ha ka ju kapor kan baro ki channel te ang tanga shu up na mga tip na din jong ta kan wan stang ka jing tim te kalawan gen ka jing tim to tenga la pen kre lupai la die ba ngan pediangi kita ki banwan namar ba ngala dabduai te ngala scam ru bang jakat bajam lele namar nga khamdon ganon ojing mut kabas ni te tamba ka ka bangam la bansha pada to kopor kolong ba jo email pa kalakta plat kan ki te ki ang belai pi le kumne belai pi kran kumne tenga nga yatu hoke ki kumakalong om em kamde abatai lo diki kumta kum bang ada batai pi te kyang tol abyang kat to kyang la abyang kyang kam dan jingmut kan kini ki baro te kyang pile no ya ka tre bino ka kam la jong dan kam gen ba pen perkhat na ba pen kuslai pangata te ngaru nga ya tre bino ka kam la jong kan adin jong ata te adu menta ki dang ya kita ki jingkynnoh na koi kapor te tangbalong ngam sungawi ai namar ba khamle ke bom dai te bun le ki breu kila ong yang kila khadu judas renga ngela long ko man shu ong
tang belai betem tang belai betem ya kini aka baro te lagi khot sa kumno ru ngam sungo ya namar ba long ngasngo bangadang long kumni hi kumbangalong kadang yo ki jingger khu hi kumbangayo wala ngama chibun ki jinge ala du lut baro ki kam ki bangatrai laj no stangga ni kam hi kai bang hadon menta andre Adu kata kalak ta pha ya ka ta ka jingya lenti ka jonga long kalau ni buat Mayborn long kadi ba fi affiliate to a political party ba. Ka long in many ways mo ka way ka de ka jing affiliation political party te mde political party ngan ong affiliation to politics te kata ka juja hai sheu ngala expect hi shaban le election ro ngala expect hi bakindan ki banja ndai ki dan pada ki way pat ki daw ba kala shulong no kom ka personal enmity kan te tangbalong ya kini ki baro ru ngapadiang namar ba kajingem jong breu tingi haban ma do di ki baro te ai ngo yu blai ru ba let's say lada de bang ma kini ki ru nganom lan but let's say yo ngan long breu bos ni ban lada ngayo kuman shia tu epi dang artayo menta te namar ngadang don pi ka number phone jong tu breu tambo tu breu to don shoot number phone jong ai man te ngai shoot check kaim to ngai ka dp jong u kan ngai bai don i bai khlong red te check kom to ngai khlong red ba dang red kan jadi nga text kan je oh ini i khlong dp di kon jong pi ma te wang ho te ngalak kali katang yu te ulai atho katang yu te hadin pre wang pidi mano wang am itho kan pi pidi mano te nga ong yu ngadi ta kan yu breu ba pilamut ban penjot kan ngajing em jonga lais na menchwa te pada tu ta ngap sipang adin juba kan te din upan ma beng kan te ngam le kan nama long chet jai chet baklai shide te utali ulong hadu ba ong ye ka bangala le e pile Jingshisha ngam dan hok shu kan bangan nang emru ong kumta te ong mot ong kumta mo te adin mangadap banya kran bat u ngasngu sup ba kata kamen sem namar banga perkat kan ong ba lada de ba ngalap pai kaliang yu dak basnia te kamot mauru un sniu sunan kan bro she jingem te kikemi pa jung u erung ta te ngashu ong yu ong shu ong pi tang kawe ashu text khadu yu ong ba menta pladan kalok pladan ikon menta ka jingem kam de shu kan tanga jong pi pihak ban im na benta jong ki te nang ni shakhmat te pihak ban kam pikir kan ya ki ki ba phile lani ki ba pijit ban le kan yo namar kanum kata shu tang pi kan kata ya ki kon ki ti jong pi long kata ngas ngutu ba namar ba nadu bangarung politics ki ba jaya nga lese yang kam dakta kan namar ngalak pan kre tambah ka kata ba bre ayeng asam te kemik pa ki para te kakta kan tang balong menta ti kimle shu namar ki banga em ka jing em ka bakum no te kam don shu no jing ta but menta din lais nam ru bangan sa ai kan ka interview pi ka long ba na shu kwa ba ki breu kin tip kan ya kata ka jing ya lenti ka jonga but kim de kan tang ban shu assume ba ngalong kumta kumta namar ngi ngahi nganget ba bulai ula bentai ngi baro lala ka jong kaminta akapor ba nga let banyalap kata ka last general meeting hante hamupat hamat nga ong ta ba ngamtip langan job nengan dram yak ni collection ang tang kawai ngala ban ong ba ngala pendap kan ya ka ba ubulay ula
pha nga bangan le namar aso ka jing kani ka jing yang election jongaru kadai kata si bentai kam song bang job nang ram dei ka song ba ka jing kala kan wan nang no kan ada kam wan nang baknaru alis gila benlong tangkum kita ki plia ding ki ban yarap la Okay to ngangit ngin ya keren yang ki wepat ki kapor ma nama dampun ki ban discuss tambang imla ban cover nama ka jing ya start jang kapor tamba kidan katukan ne komen supen code ma to ka MP kum to kala ayat te MDC rupi klame kon te dak boboram isa riki mentakan ni ubli la ibet ban simna te kan sawan sa ka by election te ka arpu praru kala jan te pila hoi pila tristam pila le bon ki ngako banang publish bon nam ta to ka jing ki ad hoc it's like one of a kind ka compare ka to ngila ban ang it's kalau ka ban sa jing kan mau serta meneng adang iya long time sebana do strict making kin sayo ka piskil ka batmai te ko ang publish bon ro namar email jong ari di ne ka ad hoc te ka along ka jing kerkupi ya babon yi babon siama te ndai ki pajba ki kmilenti ayu me buan udan bandang habi dei bat ka to ka by election ka wei but 2028 lah kemudian ada next year kelak deh di hatu pidana iban ang halor kita ngan kita so go way ka point mo kibun kibrero kibun kila expect andre nga bangan yang ya ka MDC election te nadu ningkong nadu por bangarang yelap election ro na benta ka MLA ngalong ba ngam don jingmut bangan yang ya ka MDC election kidan kibreo kimut bang petpo ya ka MDC elections ta kada ngam tre ban yang ndai kamlong kum takat kum ka jing smutu jonga UMDC ude bandai ubreo ubalarang ba uba layat nanti bat kakur kajat ude ubreo uban tip ya kariti ka dostor ban tip bania ude bandai ubreo ubat namar ngi wan ka oral tradition te ude ban ubreo uban tip bahai kita ki kan te kumanga ubampat yadan bentai bat kakur ubampat yadan bentai long kita ki por kan bompat tip tang spang katang jat ru kumno balai ki tang jat nakano karukom ki tang jat te empat tip habai dei ki ka jul kompanya jongkarat song kiwi ki babun kan te kumno kan ngangan let ang te ki HDC bangan let pancnaan te kata ka phang ma kata kalong ka babakla kan te namar pi bun ki panon kam ya kan ki MDC election ki panon kam bakla ya ka menta ki bun ru kini ki ayu ki penyeng ki kena ki badang kena ya kan ki MDC election ki penyeng ki ba kena te ki endorse ki kena bat ki juang ba ke MDC kadai ka jaka ban kenti sya ka MLA training ground ndai kata kalong ka babakala pha namar ba ukhna unum patla pan sungu thulut ikta ki ke te lor kata te ka bai dei ka by election ne ka bai dei bat ka MLA election sa ka arja apopra ya kata ngam patla kain mentep namar ka rai ka syang hai mei pa kan bagi rai lada ki rai bangan hapan yakun tingan yakun lada ki rai banganam yakun shu lunganam tre shu ban yakun namar kamsyong tang hangi hangam shimet dai kasyong aka jingkwa ka chongkiro lada ki ba ukun jongki udan jingkerman nabenta ki emlang salang nabenta ka jat bendreo bat lada ki pha te nganlet kau pilong kabamut pilong koloi you are ready ban mi madan yang session kan kasyong ka jing penya jong email pa bali ki babon rong ong ni hapan dawai shwa namar hapan kre eladero namar yaladero ngai ki bon ki jingduna kumbai ki gibreo lese mentale ngala kampalat tu te bat apersang shwa bangan penbet elade bat lada ublay ibedi te kamot kapor kan sapoy te namar kadon kayay ki baro bat ngasungai be kata okay ta kulisubon ba Mayborn pidan kanunu kubor bapin ay ki parlok ki jongi ba bet ya kini ka video te ka kubor hi ka bangadon ban ay seki parlok ki ba bet ya kini video kalong ba
long trish tam ma Ah. kabaning kong hi gade pin trish tam bun sien ni ngi em tang da ka jing bisni da ka jing pihun yala dia ru ngem trai yakiwe ru ban trai ngem ailat ka julong ba komta but what you pendu men siem ya ki perlok samla jungi but what you I men siem thok ru kan mar bun ba men ta gi o pilem tam ta tang bikin yo kata ka jing su tanat ka jung pi ki aro lebet te long what you I geng advice ka bom dairu ikni ki perlok samla but ni di ban yeng be hala ka jong kanong rem mar ngaru apor banga late yang election ila banong ka gul jonga bangan yang election kamde bangan late bangan yo bor tani kamde bangan late bangan yo pisa handai ka gul kalong ba ngin wara jingkala ka imlang salang ba khamtam ha ka education let's say ko wi ka por ngila ban ya kren khamba kumno bangila ban wanra jingkala hakal yang jong ka education ha ka jela ka jongi te nakal yang jonga tangkat tahi but lada pimla ba pin yang ha kata kanong rem ka ba pidan ba pimla ba pin kren ya ka e ka ba pili ban kren te kamot lada pimlong ye ero omlelai tang ba pim dei bandu ya ka hok ka jingshisha na po jong phi tangkat tahi Kulisibon ba Mayborn but tatay kendo pat kulisibon ni pibara. kabalisyo